mhlambe ke nakhona futhi ngicele into eyodwa kuba ezintweni zonke einhlizweni zabantu abalaleleyo kukhule kakhulu udumo lukaShembe okuyena owababiza nowabamema ebamemela kulolu hambo abakulo esihlangene ngalo kulezi insuku esikuzo. Kungabe khona nodumo oluzawuba khona ebese siliyamanisa nomuntu mhlambe mayinikezwe nje ithuba kwakuthiwa akakhulume indaba kaShembe kodwa sekugcina kuba uyena obamkhulu okudlula yona indaba kaShembe. Bathi abantu abadala lapha ePhakameni bathi ngolunye usuku yake yathi ikhokhela inkosi lesihlangene ngayo kulezi insuku sizobheka ekutheni sikhumbule. Base bekhuluma ngokuthi yake yathi uma ikhokhela amaNazaretha yathi kuwo maNazaretha indaba kaShembe inhle yayisithi ke kodwa iyaphilisa. Yayisithi kodwa indaba zakaShembe ithi nibozicwaya esingazike ukuthi yayikusho ngani lokho inkosi kodwa kuyafika nje lokho ukuthi ngaphambi kokuba kuqaleke lokukhuluma kuzoba kufishane kakhulu kudluleke nakuyo le ndaba yokuthi mhlambe ngalezi izikhathi zokuyikhumbula lenkosi einhlizweni zethu nako lokho akubeli ivuso ukuthi siyazi ukuthi indaba kaShembe inhle iyaphilisa uma sinakile singaphila. Kodwa mhlambe kakhulu uma uzonaka indaba yakwaShembe hayi kaShembe lokho sekungaba nayo ingozi. Asikho ke kodwa lapho kodwa ke sisendabeni yenkosi yesibili ebandla lamaNazaretha. Angazi ke ukuthi ikona kuphi uNkulunkulu azovuma ukuba sikhulume ngako kodwa okunye kwako mhlambe singake sicaphune mhlambe emazwini enkonzo engicabanga ukuthi yayilapha eminyakeni lapha yako 63 kuya ko 64 mangabe ngingaphazami uma ngabe sizwa ngabantu abadala la bathi khona yake yathi inkosi ikhuluma iphakathi nokukhuluma kwayo enkonzweni yayisithi eManazaretheni ukube izulu lingelami ithi yona ngethembe likuwaManazaretha ngabe ithi yona nonke niyongena ezulwini. Yayisithi inkosi eManazaretheni lokhu ikusho ngani? Yayisithi inkosi lokhu ikusho ngokuthi izinto enithema nifika kulomuzi wasePhakameni nase niyalelwa ukuthi uNkulunkulu akazifuni ithi zonke lezo zinto nayilahla nahlukana nazo ngalo lolo suku nithatha lendlela kaShembe. Ithi ke inkosi ngalokho kimi ukube izulu lingelami ithi ngabe inaso isiqiniseko futhi ngabe inethembe elipheleleyo lokuthi nina amaNazaretha ke kungamazwi lawe enkosi ithi niyawungena ezulwini. Ithi ngoba abanye benu lezi zinto bazilahla ngalesi sikhathi behamba lolu bethatha lolu hambo ithi namhlanje lezo zinto abakaze baphindele kuzo. Enye into ke singafuna sibuze yona ngalezi insuku zokukhumbula lenkosi ukuthi ngalezi izikhathi sithatha lezi luhambo oluyingcwelela sezulwini izona ziphi izinto ezahlukana nazo ngalesikhathi isikhetha lendlela kaShembe yokuhamba lolu hambo liyezulwini. Ngalesi isikhathi esikuso ke kulezo zinto esasikade sehlukane nazo azikho yini kuzo lezo zinto esesiphinde sabuyela kuzo. Uma ngabe sekwenzekile sabuyela kuzo siyakugeza kanjani lokho? Nakho lokukhuluma ukuthi kwakudalwa yini ukuthi inkosi ikhulume kanje ngeke sazi kodwa ikakhulu mangabe sizwa ngabantu abadala kwakukhona lokho kakhulu ukukhathalela indaba yomphefumulo lokho kwakwenza ibe nokwehlukanisa indaba yenyama nomphefumulo ebantwini. Mhlambe enye izinto mhlambe evuka nje ukuthi ngingakhulumeka ngayo indaba yake yakhuluma ngayo inkosi mayikhuluma ngendaba yokunikela. Angazi nakhona ukuthi ivuka kanjani nayo le ndaba kodwa yayikhuluma lapha ngabantu yayithi njengoba nikhona nje uqalile umhlangano ukuloku uqalile ithi uNkulunkulu benimkhonza ngezinto zonke eziningi
ishe emanazarethini ithi abanye bebegida, abanye besonta ekuseni nantambama, abanye benikela. Ithi ke kodwa ke ukunikela kuyinto enkulu kunezinto zonke ekukholweni. Yathi uma ikhuluma ngaleyo ndaba ethinta indaba yomnikelo inkosi, yaze yafunda incwadi yabehluli 13 verse 22 engeze ukuyifunda. La ikhuluma khona ikhokhela abantu ngendaba yokunikela ukuthi kuyinto ebaluleke kanjani ngaphambi kwaNkulunkulu. Kodwa nakhona lapho yathuma ngabe ile nto ikhokhela amaNazaretha ngendaba yako ukunikela yayisekwehlukanisa futhi nako. Ngoba nayo indaba yokunikela khona okwenzekayo kodwa sikwenze enyameni singakwenza emphefumulweni. Lokho kuze kugcina mangabe sikwenza kusenyameni la sigcina sesibona khona ukuthi lezi zinto zizocebisa uShembe zimenza abemkhulu. Mhlawumbe abatshazi ukuthi ucebile ni mhlawumbe emhlabeni phambi kwabantu. Ngoba nangaleso sikhathi isaya inkosi ngenza ukuthi babe khona abantu ababe nalo moya onjalo mangabe inkosi mhlawumbe bebona kunezinto eziza kuyo kube ngazuthi mhlawumbe lezi zinto sezizophakamisa ukuthi beyinkulu yini. Kungeve kungabantu ababengaphandle mhlawumbe kwakuyiba abantu ababengamaNazaretha. Uma beyibuka lento bayibuke nje besenyameni iye iqonda ngqo enkosini. Bangabi labantu nenkolo edlulayo ukuthi lezi zinto noma siyibona ukuthi siyenkosini. Kodwa njobe khona kithi nje uma sinikele kube ukuthi sinikela kuNkulunkulu uqobo. Lokhu ke kwakwenza lezo zinto ezinjalo namanje abantu abangaba nezinto ezinjalo emoyeni wabo ongenza konke izinto abazenzayo nezinkulu nezincane kungalotshwana lutho kukho konke lokho. Noma seyinikelile umuntu into anikela ngayo kodwa maye benenhliziyo ekhonondayo ukuthi lokhu sekuzomenza abemkhulu, ngabhalwa lutho ukuthi beliya kuNkulunkulu. Kubhalwe konke enyameni yakhe. Lokho kuzobenza ukuthi noma esekhathala kulolu hamba bese ecabanga zonke izinto azenzile ngongathi ubekade ezenzela abantu. Noma esesephutheni umuntu esikhundleni sokuthi asolwe ngephutha lakhe bese ecabanga zonke izinto ezinkulu ebekade ezenza. Angacabanga ukuthi lezi zinto bezenze ezenzela uNkulunkulu. Ezinye ke nezinto eyake yakhuluma nengazo yakhokhela nangazi inkosi. Indaba yokunikela le ukuthi nakhona abantu uma benikela banikela kanjani. Yayisixwayisa futhi nakhona nangayo indlela nje le yokunikela. Iluleka kakhulu kodwa abantu ukuthi zonke izinto uma bezenza bazisuse enyameni kodwa ziyohlala emphefumulweni yabo. Kwakukhuluma eyivamile nje lokho ukuthi inkosi ikhulume ngako. Uma sizwa ngolunye usuku kuthiwa iyakhuluma ngendaba le ethinta indaba mhlawumbe yokwenza izinto lezi imisebenzi kaNkulunkulu. Yathi noma ngabe unikezwe ithuba kwathi mhlawumbe ke ukhulume phambi kwabantu nokushumayela. Ithi kodwa ufuna ukuthi konke lokukwazi ukuthi kunomnikazi wako. Ithi mangabe kwenzekile wabasemgidini ithi noma ngabe usukhona uvunulile usesicaweni. Ithi emoyeni wakho fanele uyazi ukuthi lento oyenzayo ukuthi inomnikazi wayo. Ithi noma ngabe kufika ithuba lokuthi uyahlabelela. Ithi mangabe uhlabelela ithi ufuna ukwazi konke lokho ukuthi kunomnikazi wakho akusiyona into yakho. La yazi yakhona yakhuluma ngolunye usuku ikhuluma ngabantu ethi abanye amazwi abo noma kuhlatshelwe la kabawakhiphi ngoba vele bawagcinela ukuthi bayokhala ngawo esihogweni. Makuhlatshelela umuntu uhlabelela ngaphakathi esiswini esifubeni sakhe. Ithi ngoba vele izwi lakho uligcinela ukuthi uyokhala ngalo esihogweni. Yonke le nto yayingeva incokola inkosi. Kungakumbi namanje esikhathini esikuzo uma ngabe sithi sikhumbula inkosi ingakhulumeka ngezinto ezinjalo. Kungaba nabantu ukuthi noma ngabe kuyahlatshelwa noma bese kuvuma kangakanani ukuhlabelela kodwa emoyeni wakhe nje umuntu yena angezwa lutho. Noma ngabe kuhlatshelelwa kanjani abantu amazwi abo bewakhipha ngayo yonke indlela yena lakhala ethi uligodlile. Singazi ke noma usuligodla ngaleyo nto yini ukuthi yayithe vele inkosi kunabantu abawagcinile amazwi abo bewagcinele ukuthi bayokhala ngawo esihogweni. Insuku ke lezi zokukhumbula lenkosi yesibili yebandla lamaNazaretha. Okukhulu kunakho konke ngane zinhle zonyazi ngane zinhle zikaShembe. Kungawukuthi imoya yethu nezinhliziyo zethu noma ngabe bekhona ukuyinikela kakhulu kuShembe. Kodwa ngaphezulu kwakho konke ebesinikela ngaphezulu kwakho konke ebesingakucabanga sizame ngayo yonke indlela yokuthi lo muzi eyayithi mayikhokhela amaNazaretha ithi ifisa ukuba wonke ayophelela kuwo lo muzi. Ithi sifisa ukuba subone lo muzi. Sifisa ukuba sifike siwabone khona amakhosi lawa sezulwini. Singahambi uhambo lude kangaka.
ekugcineni kosuku kodwa singebe seyukubonana naye. Esikhathini sayo inkosi yake yakhuluma indaba yomama thizeni wayekade esuke nobaba mkhulu ezweni lasentabazwe ezweni lasenhla. Uthe mayesefikile kuPhakameni wayesebhabhadiswa kakuhle, wayesehamba futhi wabuyela khona ezweni lasenhla. Uma esebuyele khona wayesebuyela nengubo lemhlophe kaShembe. Ngokuthi kayengekho amahlelo okukhonza khona wayesebuyela ebandleni thizeni, wayesefike yokhonza kulo. Uma esekhonzile kuleli bandla basebemthanda kakhulu omama kuleli bandla. Uma sebemthanda labo mama kuleli bandla ekulo, base bemkhetha ukuthi bamkhethele ukuthi abe umkhokheli. Uma ngabe bemkhethela ukuba umkhokheli kwase kudinga ukuthi udaba lihambe liye kumfundisi ophethe ibandla. Wayesethi umfundisi lona angeke akwazi ukuthi amkhethe lo mama abe umkhokheli kuleli sonto ngoba ufaka lengubo emhlophe kaShembe. Wayesethi kungcono ayikhumule lengubo emhlophe kaShembe. Wayesethi akayikhumule lengubo emhlophe kaShembe. Wayeseyikhumula ngoba naku wayesekhethelwa indaba yokuthi uzoba umkhokheli. Ngempela ke wayeseyikhumula lengubo ke wayesekhethwa khethela ukuthi abe umkhokheli. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi nokuphila kwakhe lo mama kwamba kwaze kwafika esikhathini la khona ehamba khona emhlabeni. La azibona khona lo mama esefikile emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga. La ethi uma ezwa khona wayesezwe inhlokomo nokuhlabelela okumnandi kakhulu. Lathi mayememe esangweni khona kuthi wabona isicapha sivuleka njengale icapha zaseMamole. Uthi wayesezwe ukuhlabelela okuhle nokumnandi kakhulu. Uthe mangabeza ethi uzwa lokuhlabelela kulalela wayesebona indlamhlathi iphuma ngaphakathi iza nabantu ababenokuhlabelela okuhle kakhulu beshaya igubhu namacilongo. Base besondela beza kuye lo mama. Yayisefika indlamhlathi yayisethi mntanami, usuzinqobile zonke iduko zakho zasezweni. Usufikile. Yayisakhona kodwa khona lapha emhlabeni ngaleso sikhathi. Kodwa ufika wayibona ngale kulelo lizwe elizayo. Mntanami usuzinqobile zonke iduko zakho zasezweni. Wayesevuma lo mama ukuthi usezinqobile zonke iduko zakho zasezweni. Isithi nje imdlamhlathi kodwa mntanami, ingubo emhlophe engangingibhathise yona iphi? Wayesethula lo mama. Isithi ke indlamhlathi abantu abangayembethe lengubo kabangeni kulomuzi. Ithi ke inkosi ilanga wathi ukuba weshelwa amazwi babamkhulu wayesebonakala edangala kakhulu. Yayixoxwa inkosi ilanga le ndaba. Mhlawumbe edala ivuke nakulezi insuku zokuba sikhumbule yona. Ukuthi ke mase sifika kulo muzi uShembe bekade sithembisile ngawo. Uma lo mama ayekade seyimbethe ingubo emhlophe wayeseyikhumula ukuze ayokholwa kwelinye ibandla. Thina masikhona sihamba sikhona kuleli bandla likaShembe. Akwenzekanga yini sayikhumula le ngubo emphefumulweni yethu yaba khona enyameni. Sakhona nje kodwa lapha emdibini nasebandleni kwazi ukuthi ibandla linabantu liningi kakhulu. Kodwa mhlawumbe abantu asebeyikhumulile le ngubo kaShembe emiphefumulweni yabo. Akuzukuthi yini nathi mangabe sekufika usuku lokuhamba emhlabeni sifane nalowo mama kuyothi seyifika indlamhlathi la esikhundleni sokuthi engabe iyajabula ngamaNazaretha ebeyizinkumbi emhlabeni emaningi. Esikhundleni sokuthi ijabule kodwa besidangaliswa ibe lusizi ngenxa yamaNazaretha abonakala seyikhumulile ingubo emhlophe kuwo. Noma ngabe ibikhona enyameni kodwa emphefumulweni mhlawumbe ingasekho. Ngalezi insuku ke izingane ezinhle zikaShembe, bantwana basekuPhakameni, izingane zonyazi lwezulu, asicela into eyodwa inkosini enhle yamaNazaretha uba isembese lengubo yomphefumulo esizoyidinga ngalola suku lokuhamba emhlabeni ukuze sibonane noShembe. Nkosi enhle yamaNazaretha unyazi lwezulu ibusise nekuzwile. Amen.